Rivadisira mafhungo a SABC ubva fhano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga shino tshifhinga kea. The effectiveness of the team is not in question. They did an excellent job. Tshanḓa tsha minista wa muhasho mapholisa Vho Castle Mathale vha khou hanedzela kule mivhigo ya uri khethekanyo ya u lwa na mabulayo a polotiki yo vha i tshi khou balelwa u shuma mushumo wayo zwavhuḓi. Ho farwa munna wa miṅwaha ya 38 o farwa nahone u ḓo ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Mamelodi matshelo malugana na bulayo ya vhasidzana vhavhili fhaḽa Mamelodi East Pretoria. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. Muḓivhi wa zwigidi wa forensiki o vhudza khomishini ya madlanga uri huna zwivhangi zwinzhi zwine zwa nga shela mulenzhe kha uri mapholisa vha balelwe u wana nomboro ya tshigidi tsho shumiswaho u thuntsha. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege. Ndi vhadzisana mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihai nga ri vhe roṱhe. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa mapholisa Vho Castle Mathale vha khou hanedzela kule mivhigo ya uri khethekanyo ye ya vha i tshi khou sedzulusa mabulayo a polotiki yo vha i tshi khou balelwa u shuma mushumo wayo zwavhuḓi. Nga nnḓa izwo Mathale vha khou dovha hafhu vha ḓisendedzela kule na zwine vha pfi vha na vhuṱumani na Vho Brown Mokgotsi vhane vha vha mafhungoni. Tshanḓa tsha minista wa mapholisa Vho Castle Mathale vha ri vho thoma u zwi pfa kha nyanḓadzamafhungo uri tshigwada tsho khetheaho tsha u lwa na mabulayo o ḓitikaho nga zwa polotiki tsho fhaladziwa, nahone vho vha na mbudziso nnzhi dzi re na tshivhalo nga nḓila ye zwa tshimbidziwa ngaho. Vho Mathale vha ri minista wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vho ṱahisa u sa farea zwavhuḓi nga tshigwada tsha PKTT, nahone vho ṱahisa uri tshi mbo ḓi faladzwa na zwenezwo. It was very difficult to really put my thoughts together as to what was happening to him to craft the letter in the manner in which he did, and at the time that he did. I don't know what was going through his mind. Musi vha tshi vhudzisiwa nga Vho Brown Mokgotsi, Vho Mathale vha ri a vha tu tou ḓivha zwavhuḓi Vho Mokgotsi naho zwi nga ḓi itea uri vho no ḓiwana vha fhethu huthihi na Vho Mokgotsi kana u davhidzana navho nga dziṅwe nḓila. Brown Mokgotsi, yeah, that is one that I don't know. I don't know that one. I've heard about him with these things that is happening, but you didn't see him there on January the 8th. January, there were many people there. If you don't relate with a specific person, when there are many people, there is no way that you will know who this one is. So I don't know him. I have never met him. Let me not say I've never met him, because you might find that I was in a space where he was as well, but I don't know him. Vho Mathale vha ri fhungo heḽi ḽo vha ḽi tshi nga ḓi vha ḽo langulea zwavhuḓi arali Vho General Mukhanazi vha ḽi ṱahisela nga ngomu kha zwivhumbeo zwa nga ngomu ha mapholisa. I think if he was given the opportunity to engage with the executive authority, probably will not have arrived where we are. Vhuṱanzi ha ṋamusi ho vho sedzesa kha u faladziwa tshigwada tsha PKTT na nga nḓila ine vhudavhidzani ha nga ngomu tshipholisani ha vha ngaho. Muḓivhi wa zwigidi wa forensiki o vhudza khomishini ya madlanga uri huna zwivhangi zwinzhi zwine zwa nga shela mulenzhe kha uri mapholisa vha balelwe u wana nomboro ya tshigidi tsho shumiswaho u thuntsha. Izwi zwi khou vha hone musi tsedzuluso kha zwiito zwa vhutshinyi, u dzhenelela ha polotiki khathihi na zwiito zwa vhuaḓa kha tshumelo ya tshipholisa khathihi na vhulamukanyi dzi tshi khou bvela phanḓa ha khomishini iyi. Dzulo ḽa khomishini ya ṱhoḓisiso ya madlanga ḽo pfa uri u sedza zwidodombedzwa nga khole zwi ita uri nomboro ya tshigidi tsho shumiswaho kha vhutshinyi i si wanale. There are a couple of factors that can influence the person not to be able to retrieve the serial number. They include the training that the member received, specifically on the etching process. They include
a person who is not willing to go extra mile or who doesn't do more, who couldn't do more to try and retrieve the serial number. The other factors could be the chemicals that we are using. Maybe somehow, if the chemicals also are expired. khomishini yo pfa zwa uri ho vha na vhuṱudzeṱudze kha muvhigo wa u ṱola tshigidi tsho shumiswaho he vho Mokhotle vha khakhula zwidodombedzwa kha muvhigo wa vhuvhili we datumu yawo ya humiselwa murahu. If you do this version of rewriting your affidavit and backdating it to the date of the original affidavit, you are concealing the fact that you made a mistake and have now corrected it. Yes, Commissioners, because at the end of the day, that report that you have rectified needs to go to the IO. So if you rectified using the backdated one and you don't give it to the IO, it is going to expose you, because the IO will be having an affidavit or a report that will have mistakes that we have corrected on the affidavit that we are having on your file. Thanzi A na B dzine dza vha mafogisi a vhutshinyi ho dzudzanywaho vhe vha ṱoḓisa mulandu wa bulayo ḽa vhuswarte nga fhasi ha vhusevhi dzi ri zwidodombedzwa zwo ṱahedzwa nga khole u itela u thiwa vhuṱanzi vhune ha khou humbulela uri vhu khou ṱumana na vho khethiso KT Malife. Dzulo ḽa khomishini ḽi kha ḓi ya phanḓa. Vha muṱa wa vhananyana vhavhili vhane vha vha Tshiamo Moramaga wa miṅwaha ya 22 na Baliseng Moramaga wa miṅwaha ya 21 vha khou gwa uri mulayo u dzhie vhukando kha mabulayo a vhananyana avha vhavhili nge Mamelodi East Pretoria. Zwitumbu zwavho zwo wanala Mbamulova nga matsheloni zwe zwa dzikusa lushaka khathihi na u sia vhuṱungu vhuhulwane. Mapholisa vha Gauteng vha ri muhumbulelwa wa miṅwaha ya 35 u ḓo senga khothe ya magistrate wa Mamelodi matshelo. Tshiamo Moramaga we a vha a kha ṅwaha wa Thomas mutshidoni ane a khou gudela zwa u vha runako khathihi na mudzula wawe Baliseng Moramaga we a vha a khou shuma sa muthusa vhadededzi tshikoloni vho vha vha tshi dzula kha paranthi ine vha i badela vhuponi ha Mamelodi East Pretoria. Mudzula wavho vhavhili Nthabiseng Buthelezi o vha ṱalusa sa vhathu vha tshi dzula vho takala vha tshi anḓana na muthu muṅwe na muṅwe. Vha muṱa vha khou tevhelela mafhungo aya kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhunga vha vha siho musi tshiwo itshi tshi shushaho tshi tshi itea. Zwo ralo Buthelezi uri vha khou lindela mapholisa vha tshi ḓa u vha ṋetshedza mafhungo a fareaho malugana na mpfu idzo. Everything that we know, it's from the social media. There's nothing that we say. Maybe somebody came and say, I was there, I saw, and the person who did this is this person. Since from 4:30 I've been hearing this noise. Let's go and see what is happening outside. And then we came out. When we came outside, we saw that people were full around this area, and there were two bodies of two girls lying down on the floor. And those two girls, I know them very well. They used to be my customers buying from me every time when they come from school. Vhamadzangana vhadzulapo vha khou bya uri mapholisa vha vhonale nga vhunzhi vhuponi ha Mamelodi ho ḓalaho milandu ya khakhathi dza mbeu. The killing in Mamelodi is beyond measure. We are asking and pleading with the president that how can they release at least soldiers to come and raid Mamelodi people? We are calling for stricter and more visible policing, particularly in areas such as these. Mapholisa vha vunḓu ḽa Gauteng vho khwaṱhisedza uri vho fara muhumbulelwa ane a khou ṱumanyiwa na mabulayo ayo. Acting on this information, a joint team consisting of detectives from Gauteng Provincial Serious and Violence Crime Unit, Provincial Crime Intelligence, and Mamelodi East detectives arrested the suspect at a filling station in Pretoria. The suspect is expected to appear before the Mamelodi Magistrate Court on Wednesday, 29 October 2025. Zwi ralo vha muhasho wa vhafumakadzi vhaswa khathihi na vhaholefhali vho ṱanganedza u ṱavhanya u fariwa ha muhumbulelwa nga mapholisa. Minister Chikunga
call on communities to continue cooperating with law enforcement to ensure that no perpetrators of gender-based violence escapes accountability. Vaisdena aba ba Moramakga ba ḓo vhulungiwa vunḓuni ḽa Limpopo mafheloni a ino vhege. Nketheni wa ḽihoro ḽa DA kha vhuimo ha ḓorobo wa Johannesburg Vho Helen Zille vha khou sasaladza khoro ya ḓorobo iyi uri yo ḓala zwiito zwa vhuaḓa. Vho Zille vha ri miraḓo ya ḽihoro ḽa ANC vha khou ita zwa u ḓipfumisa vhone vhaṋe ngeno vha tshi khou ḓodza vhathu museṱo maṱoni vha tshi ri ndi mbekanyamaitele ya u khwaṱhisa vharema siani ḽa masheleni kana BBBEE. It is a choice that people must make now because we are running out of time. This is Joburg's last chance. And it is the last chance in this election for many municipalities and metros. So we are unveiling this billboard today as the culmination of a policy that we formulated in the late 1990s and has now landed on the desk of Parliament in the form of a bill that we would like to make law. And that is the progression, and that shows you why it is worth fighting and continuing to fight and fight, because your radical ideas of 30 years ago become mainstream now. And there's been a big shift, because previously we would have been called, and we were called, racist for this crucial empowerment policy of ours. Today, more and more people say this is the way to go. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwino. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na Ḽihaya nga ri bvele phanḓa. SABC ndi yone khasho ya khou swielela G20 SA 2025. Ḓorobo wa Ekurhuleni Vho Nkosindiphile Qhakaza vha ri khoro iyo ya ḓorobo i ḓo shumisa muṱangano une wa khou ḓa wa vhurangaphanḓa vha G20 u itela u ṱana shango ḽa Afrika Tshipembe vhathuni khathihi na u itela uri ḽi kone u kunga vhathu. Vho Qhakaza vho dalela vhukamabufho ha dzitshaka ha OR Tambo u itela u lavhelesa u lugela ha vhukamabufho uvhu kha u swiela vhueni vhune ha khou ḓa. Mushumo u khou shavha zwanḓa fhaḽa Ekurhuleni musi maḓuvha o lindelwaho a khuvhangano ya vharangaphanḓa vha G20 a khou vhandamela. Ho tou sala maḓuvha a 25 fhedzi uri khuvhangano iyo i takutshedze. Ḓorobo Vho Nkosindiphile Qhakaza vho dalela vhukamabufho ha OR Tambo u yo lavhelesa arali tshiimo tshingonani u itela vhueni ha G20 sa izwi hu tshi ḓo vha hu hone hune vhunzhi ha vhaeni vha ḓo swikela hone. South Africans is a very lively and very friendly nation, and those are attributes and those are the experiences that we want our visitors to actually experience so that they can then have a positive review about our country. Vho Qhakaza vha ri itshi ndi tshikhala tshino ḽino vunḓu na ḽino shango zwa tea u tshi shumisa u ḓivhambadza sa nḓila ya u kunga vhabindudzi na u ṱuṱuwedza mvelaphanḓa. We use major events as an anchor for development, because what is important is that if we're able to showcase what we're able to the services that we're able to offer to our visitors as a country, the return on investment is that those visitors are likely to come back, probably with a family, probably for business, probably for investment. Vhupo ha Ekurhuleni hu khou ḓo fara vhuṱambo ha u rangela G20 ha nnyi na nnyi vhune khaho ha khou lavhelelwa vhurumelwa u paḓaho zwigidi 5 nga tshivhalo. We are doing our part really as a city government, because we believe if we don't respond to the call by the president, our communities will lose on future revenues, on future growth. Asi lwa u thoma Afrika Tshipembe ḽi tshi fara vhuṱambo vhuhulwanesa uhu. Ḽino shango ḽo no ḓivhuya ḽa fara mitambo ya tshipfuga tsha ḽifhasi ya bola ya milenzhe ya 2010 kana 2010. Vhaofisiri vha muhasho wa zwa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vha khou bvela phanḓa na u lavhelesa kuṅwalele kwa milingo ya maṱiriki ine ya vha kati. Vhagudiswa vha maṱiriki vho no fhira zwigidi zwa 100 u mona na vunḓu ḽa Limpopo vha kati na milingo yavho ya u fhedzisela. MEC wa muhasho wa pfunzo Limpopo Vho Mavhungo Lerule Ramakhanya vho dalela sekondari ya Marovha Thuta ine ya vha Boyne nnḓa ha Polokwane.
Masheleni vha murole wa maṱiriki tshikoloni tsha nṱha tsha Marobathata vho ṱuṱuwedziwa kha milingo yavho ya maṱiriki nga tshine tshifhinga tsha musi vha tshi khou ṅwala iyo milingo. Tshikolo tshi tsho phasisa masheleni wa phesenthe dza 40 ṅwaha wo fhelaho. Tsho vha tshiṅwe tsha zwikolo tshi tsha phasisa masheleni wa phasa zwavhuḓisa tshiṱirikini tsha Capricorn South. Masheleni wa maṱiriki na ṅwaha vho ḓigana u ḓo phasa zwavhuḓi vhathu vha ambedza masheleni vhe vha ṅwala mulingo mahoḽa. I am ready for the examination. It has been such a well-prepared journey because the teachers, the church and our principal have prepared us for this exact moment. We are ready for the examination. So far, so good. It's very much smooth. Everything is running great. Masheleni vha ri vha khou wana thikhedzo linganelaho. I have not met any difficulties so far. I think we have a really good support system. We have teachers backing us up with the resources, always motivating us. As grade 12s, we tend to be nervous, firstly, before starting our examinations. But the first paper last week was a success, I would say. So I'm looking forward to the upcoming examinations, and I would say that I am ready for the exams. Mahola vundu la Limpopo lo khwinisa tshivhalo tsha matshudeni vho phasaho nga phesenthe dzi paḓaho rathi he vha swikisa phesenthe dza 5.1. In the school where we are in Barwatuta, we have got Capricorn South number 1 and number 2 learner. And you can see from the number of learners that are writing that they are many. But we want to say thank you to the church for the investment that they've done with us for the class of 2025. Vaofisiri vha muhasho wa pfunzo vho dzudzanya u lavhelesa uri mulingo i khou ṅwaliwa hani zwiṱirikini zwiṱanu u mona na vunḓu. Zwa ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo wana nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar rand is 17.16 cents, bondo 22.77 cents, euro 20.1 cent, ula 1.19 cents. Mikopo la JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,948, platinum 1,586, oil songo nakiswaho $64.52 nga fagi. Maraga wa dzinḓu u khou aluwa nga luvhilo luhulwane vunḓuni la Limpopo zwi tshi vhambedzwa na maṅwe mavunḓu u mona na shango. U bva hone hu tevhela vunḓu la Western Cape kha vhuimo ha vhuvhili na vunḓu la Gauteng kha vhuimo ha vhuraru. Mitengo ya dzinḓu ḓoroboni dzi ngaho Polokwane, Lotriet na Mokopane yo gonya vhukuma. Nnḓu dzo gonya nga phesenthe dza 5 ḓoroboni ya Polokwane kha miṅwaha ya 10 yo fhiraho. Vho Opa Baloi vhane vha renga dzinḓu vha tshi rengisa vha ri lupfumolo kha dzinḓu. As a property owner, believe in me, I've never looked back. I always encourage people out there that I meet that you don't wait to buy a property. You rather buy property today and rather wait, because over time it accumulates and the growth will definitely shock you. Muḓivhi wa zwa thengeso ya zwifhaṱwa vha ri vhudziki vhuendela mashango na migodi zwi khou alusa mitengo ya dzinḓu Polokwane. Polokwane, obviously, as in Sepedi, it's called Place of Peace. It's the capital of Limpopo, which is one of the safest provinces in South Africa. And it's all small things, but I think it adds up to get to the answer. Also, Polokwane is the gateway to the rest of Africa. There's not much going up in Africa without passing Polokwane. Ba masipala wa Polokwane vha ri zwa mveledziso ya thema mveledziso zwi khou khwaṱhisa maraga ya dzinḓu. We are very much happy that our investment into infrastructure, building better roads, and generally our economic strategy of availing land for development. If you check now, over the past 15 years, the property values have actually multiplied by 150%. Mitengo ya dzinḓu ḓoroboni ya Tzaneen nahone i nṱha vhukuma. Lutendo Bobori, SABC News, Polokwane. Ana musi mafhungo agumane pa mutsho wa tevhela zwino na Ndanganeni Mudau. Nda.
Choribu achanduko ndi matekwana kari mudira bere sanyimaro ya mucho ya matekwana ana mosi babigi ba mucho be matekwana mosi karera bere mashota sikati ananga katipera pera ngeno vundu la Gauteng atina ha na vundu la pala Limpopo ndikwamba zwino spedaniso pambana nawo zangeno Gauteng yo ndithoma una kutoba hapora bona nami muya kela ichiko hubutsura ngabo hari kari mudira bere sor machero hone litocha limanga chibumbe yote muzir charo sanyimaro ya mucho ya machero kutoba hapora bona aiwa ila mvura kela udini amanda kutoba hapora bona nami muya ila kela pala pendra shango ya bupaduba ndingazo richiko batsibuzo matekwana anamosi khabala bele mvula zenza kuperekezwa hapo nanga madumu na machero lichicha aiwa kutoba hapo ratsibuzo uphi aiwa idzila zimbula za madumbu zengakati toba hapo zabona hapo kutoba hapo rabona na mucho mufiso ukalula hobukuma ndu ula mufiso unwadi anzero siya mataka achiko usha karimbo dilimona reba zi temperature za matekwana anamosi karimbo ditomanga vundu lashu langeno Gauteng unara kubikerwa honi mucho budibukuma ndi mucho wa mvula ngeno dro ponia Gauteng atina ha na pala Pretoria Proconsprate hone rekomna temperature tsa boteboko mo tsere tshitsa hayani vundune la Limpopo rabe se pala dorbonia musina na hone atsina rekomna temperature tsa boteboko mapala na dorbonia Thoyando atsina na pala tsanini polokwane na hone aiwa ndi mucho boteboko una ko bikwa madiko na mo tsere sa hangwe na pala liphala le mokopane na pala Begesford kare mo dirabe sa vundune la Mpumalanga hone na hone rakobikerwa mucho boteboko madiko na mo tsipala skukhuza mashishing na pala Mbombela basongo hango ngakadivuwa una makore otibao ya doba hapu ya pera vundune la KwaZulu Natal una rakobona hapu mucho bodina hone kubikwa dzimvura kwetu wapambana na doroboni pala Durban aiwa temperature dzingakati kwenza chika pala ka 25 kari mudya vunula Eastern Cape na hone rakobona mucho budi pala Malezwai Mthatha na pala East London Makhanda hone aiwa ndwa budi mucho Western Cape temperatures dogonya dzachika pala ka 27 pala Langsbeek tsina ha pala Beaufort West na hone aiwa rakobona mucho wabudi une aiwa ndwa budi bukuma hudududera tebura kapa na hone aiwa Kuruman Appington na pala Kimberley kodabela mucho na dududera bukuma karana von dzidogonya temperature dzachika pala ka 32 musuri cha pala Free State na hone rakobona mucho budi kubikwa pala Porterville na pala Frankfurt na pala Bloemfontein hone rakobona umucho wabudi bukuma matikona musika tina machero vunula Northwest na hone rakobona aiwa Lichtenburg Rustenburg na pala Potchefstroom ndimucho wabudi bukuma matikona ano Bloemhof na hone aiwa kubikira mucho wabudi bukuma unoko uraberero musiri cha hapo aiwa pasongo hangwa unabusuto usikati hune hanga kadi pera matikona ano helino ndikomba komba kabe matikona buti